मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान बिरेस्तारा मंत्रिमंडळान घेतलेल्या निर्णयाची माहिती पत्रकारांक दिली। मंत्रिमंडळान IPBH आणि गेडा हातून नवे पोस्ट तयार करपाक मान्यताय दिल्या। तसेच वेगवेगळ्या सरकारी खात्यांतल्यान बऱ्याच पोस्ट फॅक्टोंक मंजुरी दिल्या। IPHB नवी पदां आणि अभ्यासक्रम तयार करपाक मंत्रिमंडळान मान्यताय दिला, अशी माहिती प्रमोद सावंतान प्रसार माध्यमांक दिली। गेडा खातीरय नवी पदां मंजूर जाल्यात। तसेच 300 चौकण मीटर जमीन MRFक हस्तांतरित करपाक मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्या। तसेच मंत्रिमंडळान कारवाई उपरांत जायत्यो मंजुरी दिल्यात। Radiology in Goa Medical College. ताज्या उपरांत क्रिएशन ऑफ द पोस्ट इन गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन्स, जे गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाक पोस्ट जाय आशिल्ले ते सगळे क्रिएट केल्ले आसा। Approval regarding the 1-year bond service completion of the allied courses conduct under the institution of the psychiatric and human behavior Bamboli. IPHB वेगवेगळे कोर्सेस सुरू करता, ताका अप्रुवल दिल्ले आसा। आमचे बरोबर आमचे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर बाप्पा माविनूय आसा। ताज्या उपरांत एक्स पोस्ट फॅक्टर एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुवल फॉर द परचेज ऑफ किट्स, फाटले हेजे जे किट्स घेवपाचे उरलेले पळय न्ही, ताका तपश्चर्या एंटरप्राइजीस मारगांव हांच्या कडल्यान परचेस केले कोविड किट। क्रिएशन ऑफ द पोस्ट इन गेडा गोवा एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सी। ताज्या उपरांत it is an ex post facto approval for the allotting the work for the operation and segregation of the document collection of transportation monitoring biomedical waste in Goa health monitoring services in Goa Medical College. Proposed transfer of the government land 300 square meter in a Maushe Sattari Panchayat. It is for the MRF facility. Okay. Approval of the appointment of the Center for the Law for the Entrepreneurship of the Research in National Academic of the Legal Studies Research, NALSAR, in a tourism department for the law formation. Okay. Appointment of the advisor in education, agriculture, tourism for the SDG goals. Okay. बाकीची एक 4-5 डिसिजन सगळे एक्स पोस्ट फॅक्टर अप्रुवल फॉर द एक्सपेंडिचर सँक्शन इन वेरियस डिपार्टमेंट वेगवेगळ्या इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटान आसा, परत हेल्थ डिपार्टमेंटाचे, परत ताज्या उपरांत GEDची अशी एक 4-5 एक्स पोस्ट फॅक्टर एक्सपेंडिचर सँक्शन आसा। एक आयज मेजर डिसिजन तीच आशिल्ली क्रिएशन ऑफ द पोस्ट इन गेडा आनी हातूर आशिल्ली। ताज्या पलीकडे वेगळी काही मेजर डिसिजन नाशिल्ली। बाकीचे एक्स पोस्ट फॅक्टर अप्रुवल आशिल्ले 2-3 एक्स बॅगेज स्कॅनिंग आनी हे। गोवा 365 खातीर अमर चावरिया।